gospodin Ricardo Šetić ili Šetić, kako bi bilo? Šetić. Šetić. U Istri bi bilo tako. U Istri je Šetić. Šetić. A u Rijeci je Šepić. Svi na P, te stave na P, jer tamo ima puno Šepića i onda me prekrste. Onda vas prekrste. Dobro, Ricardo, dakle, mi možemo tvrtku zvati Be Healthy. Možemo brand zvati Be Healthy, jer prepoznatljivi smo po Be Healthy proizvodima. Be Healthy, ja bih to u slobodnoj, da, budi zdrav, tako je, budi zdrav, zdravlje. Neki slobodno. Da, u slobodnoj interpretaciji. Danas ćemo krenuti sa informacijom da vas ljudi mogu zvati na brojeve telefona koje će naša režija sada ispisati. To su 099 309 99 310 99 00 i 091 21 51 271. I nek se ne brinu ako slučajno vezu ne dobiju, ako ima previše poziva, naši agenti će ih pozvati natrag, tako da samo nek oni nazovu i dobro, nek se ne brinu. Počet ćemo sa pričom o selenu i željezu. Točno. Zašto o selenu i željezu i zašto je to vezano jedno uz drugo? Pa u stvari svi minerali su potrebni ljudskom organizmu, a kako, na primjer, selen je jako važan za zdravlje, naše zdravlje, malo ljudi o tome zna. Znači ona može spasiti život, selen kao mineral. Jedan je od najjačih antioksidansa u prirodi, a organizam štiti od teških metala. Dobro. Iako puno ljudi preskače taj, oni misle ako jedu onaj selen, znate, selen u juhi, da je to. Znači, to nema veze s tim. Neće biti to. Neće biti to. Znači, treba baš uzeti element kao selen, treba uzeti... I još nešto, u laboratoriji kad idete i kad ti neki od doktora odredi da se napravi teški metali, onda se svi krste rukom, a zašto to meni? Ne znam. Treba to tebi. Treba, ima u zemlji jako puno teških metala, ima herbicida, ima pesticide. Ako ne tijelo pripremimo na borbu protiv svih tih teških metala, onda nam se ne piše dobro. Dobro. Znači, dolazi od običnih malih bolesti pa sve do autoimunih i malignih bolesti. Znači, može čak usporava starenje tkiva selen. Selen smanjuje, na primjer, čak i perut u kosi. A nužan je za rad gušterače i održavanje, znači, elastičnosti samog tkiva. A jako je bitan isto tako kod žena jer ublažava toplinske valunke. A kod muškaraca, znači, održava normalni broj spermatozoida. Dobro. Idemo željezo spomenuti. Željezo jako je bitno. Selen, samo još jednu rečenicu da kažem. Mnogi imaju, pogotovo žene, problema sa štitnjačom i uzimaju jod, ali preporučuje se da uz jod ide obavezno i selen. Što se tiče željeza, isto je bitno da se napomene da obavezno mora se uzimati puferirani oblik, to je nekiseli oblik vitamina C u obliku natrija skorbata i Be Healthy natrija skorbat s Be Healthy željezom u kombinaciji. Minimalno 7,2, da. 7,2, da. Točno. Znači, nedostatak željeza u krvi najčešće je poremećaj zdravlja. Svima skoro nedostaje, ali većinom ženama i djeci. To se zapravo lagano dijagnosticira. Uči ovdje bijele očnice, pogledaj i vidjet ćeš koliko si slabokrvan. Je li tako? Da. Pogledaj i usta i tako dalje. Točno, i usnu, ako se prevrne isto tako se može vidjeti, ali najlakše otići najlakše napraviti crnu sliku i točan si. A za očekivati je da slabokrvne budu žene koje imaju obilne menstruacije. Obilne menstruacije, a i djeca isto tako. Jer zbog velike djeca koja rastu i koja su u razvoju i koja slabije jedu i ne jedu. Neće jesti ovo i neće ono i tako dalje. Samo slatkiše. A svi idu linijom onog manjeg otpora. Pojedi barem čip i čips. Pojedi barem čip i čips, da. Ali to se ne smije tako. Treba raznovrsnu hranu, pogotovo djeci, svima, a pogotovo djeci u razvoju. I ako fali željeza, onda su veliki problemi u budućnosti. Znači, kako prepoznati anemiju? Znači, iscrpljenost, obilna menstruacija, otežano postao, blijedo lice, nedostatak zraka, opadanje kose, ima puno ljudi isto tako.
dobro, muškarci je to drugačije, ali kod žena, na primjer, se vidi opadanje. Za muškarci je to popularno. Da. Još niste popularan. To je gurate. Da, dobro. Nizak tlak može biti, to je simptom. Može biti osjećaj hladnoće, smanjenje koncentracije i isto tako smanjeni imunitet. Pospanost, iscrpljenost. Dobro. Uz to obično još mora ići i puferirani C vitamin. Obavezno. Znači, apsorbira željezo. I uz jelo. Znači, željezo se koristi uz jelo sa natrijevim askorbatom, takozvanim nekiselim oblikom vitamina C, to što ste rekli pH 7,2, koji se apsorbira preko 75% u organizam i vuče željezo, znači uz jelo. Ugradnju u crvena krvna srca. Točno, tako. Kako ste vi pametan čovjek. Hvala lijepa. Dakle, još jednom ćemo spomenuti brojeve telefona 099 310 9900 i 091 21 51 271. Ako sad nazovete, vaš broj ostane zabilježen, neko će vam se javiti. Javit će se sutra i nek se ne brinu. Akcija, ako kaže doktor Rubala, bit će i sutra kad ih nazove neko. Znači, ne moraju se sekirati da neće dobiti. Neki od proizvoda imaju čak i određene popuste. Prema tome, interesirajte se. Neka zovu i bit će sigurno zadovoljni. Mi ćemo još nešto spomenuti sad u ovom prvom priči, CBD. Da, CBD. Da, CBD, takozvani CBD kanabidiol, znači od kanabis sative, konoplje, takozvane industrijske konoplje, kanabis sativa L. Znači, koji je pročišćen, reći ćemo da u toj konoplji nemojte uzimati na divlje, dakle nemojte uzeti divlje preparate, jer ona ima jako puno u sebi elemenata nekih oko 150. A to ima. Znači molekula takozvanih kanabinoida ima već u Izraelu su 160 naučeno i medicinski potvrdili. A nama treba samo ovaj CBD? CBD je jedan od kanabidiola, ali nama u stvari trebaju sve molekule jer skup molekula u konoplji nama koristi. Znači, ta RAV bi bila idealna, ali za sad se dozvoljava izolirani CBD bez psihoaktivnog THC-a, tetrahidrokanabidiola i svojstva koja su prepisana CBD-u sa strane, na primjer, British Journal of Clinical Pharmacology su ogromna. Kao, znači, spriječava, pomaže kod imunološkog sustava, živčanog sustava, kardiovaskularnog sustava i kod mnogo drugog toga. Znači, jako širok spektar. Široki spektar, da ne govorimo kod mnogih bolesti, kad dođe čovjek u terminalnu fazu tih bolesti, onda im je sve dozvoljeno. Zašto im nije prije dozvoljeno da bi ljudi produžili sebi rok trajanja, kvalitetniji i bolji, meni baš nije jako jasno. Evo, možemo spomenuti isto da se zna da dijete, beba kad se rodi, preko majčinog mlijeka isto uzima kanabinoide u sebe i svoje za vrijeme sisanja. Da. I tijelo stvara endokanabinoidi. Dobro, tu ćemo stati, priču ćemo nastaviti nakon pjesme U tihoj dolini, da čujemo Tihi dolini, kako to zvuči na slovenskom. Gospodin Šetić, idemo mi dalje pričati, nakon toga ćemo svirati pjesmu Posljednja želja za Zdravka Mamića u Tomislavgrad od svih zaposlenih u frizerskom salonu Neno u Zagrebu. A mi ćemo sada prolistati ono što prolistati moramo i repetitio je mater studiorum, dakle ponavljanje je majka znanja. Da, treba napomenuti, na primjer, andski prah sa Anda, Perua, crvena maka. Znači, raste na 4,5, 2,5 do 4,5 km, povećava razinu energije. Ta kapsula u prahu koja se popije, znači ublažava simptome menopauze i PMS-a, pozitivno utječe na rad srca, krvnih žila, poboljšava pamćenje, koncentraciju, a jako je dobra, znači, za neplodnost i za seksualnu energiju. Za neplodnost je posebno bitna zato što pojačava rast spermija, njihovo jačanje i njihovu koncentraciju u kubnog nečega što se mjeri očite u mililitrima, miligramima i tako dalje, već kako god želite. Dakle, nakon primjene od nekog dužeg vremenskog perioda ljudi osjećaju bitna poboljšanja i možda na taj način riješe problem ako je u pitanju muškarac. Maka, selen, jod, obavezno treba to kombinirati. Znači, slobodno nazovite na naše telefone 099 310 9900 i 091 21 51 271. Imat ćete, kad kažete da ste informaciju i pogodnosti kod kupnje, čak i velike popuste za neke proizvode ako kažu da su preko doktora Rubala, to jest Rubala Show, nazvali, čuli i nazvali. Što se tiče magnezijevog klorida,
Znači, magnezijev klorid je jako bitan za kalcifikaciju. Znači, unosi se na 2 načina, sprejom sublingualno, znači... Ili na kožu tijela. Ili može i, pošto je koža najveći organ, utrlja se u kožu, koža apsorbira i u sebe se unosi onoliko magnezija. 2-3 puta dnevno. Idealno je ujutro i navečer, poslije tuširanja, malo toplijom vodom da se pore rašire. Dobro. Ako imate problema s probavom, onda u vodu ili u mineralnu pošpricat 5-6 puta i popit 2-3 puta na dan i probava vam je besprekoran. Metabolizam radi brzo, podiže libido, ublažava depresiju, štiti od gripa i prehlada, štiti krvnožilni sustav, uklanja menstrualne tegobe i poboljšava rad probave, kao što smo rekli. Ali jako je bitno za kalcifikaciju, jer ako nemate ujednačen kalcij i magnezij u organizmu, dolazi do kalcifikacije. Bez obzira što je ljeto, treba unositi i vitamin D. Znači, puno ljudi to zaboravlja. Misle, ljeto, sunce... Misle da su uzeli sunce, na sunce ne smijete, morate se štititi, zaštititi od 11 do 5 sunca se klonite. Ako se klonite sunca mogućnost za apsorpciju. Iako je to jedini vitamin koji se može sintetizirati putem sunca, ali ne može se toliko koliko nam treba. Zato ga treba uzeti. Zato ga treba uzimati oralno, u kapima ili u tableticama. 400 IU je malo, ali ok, ako liječnik prepiše više, onda treba uzimati više. Vitamin D sprečava depresiju, šizofreniju, čak rak prostate, crijeva, dojke i jajnika. Rahitis je isto bolest povezana uzrokovana manjkom. Naročito kod djece koja brzo rastu. Točno. Deformiraju se kosti. Djeca koja, to što ste rekli, koja neredovito uzimaju vitamin D, imat će veći rizik oboljenja od dijabetesa u idućih 20 godina. A jako je bitno da se zna da i žene koje su trudne, znači trudnice, da moraju uzimati vitamin D3. Jer ako ne uzimaju, opet djeca će imati problema u budućnosti. Mogle bi imati problema u budućnosti manjkom vitamina D. Kalij i jod, svi misle kad čuju jod, samo štitnjača da je u pitanju. Je, ali nije samo ona, nego i druga tkiva kao što su mozak, dojke, koža, želudac, timus, gušterača, cerebralna spiralna tekućina. Znači, on je praktički bitan opet za cijeli organizam. Grčeve u mišićima, znači manjak joda nam omogućuje da dobijemo. Hladne ruke i stopala, lošu memoriju, zatvor, depresiju, edeme, mijalgiju, slabost, suhu kožu, lomljive nokte. Manjak joda može dovesti i do hipotiroze, gušavosti, debljanja, mentalne retardacije, pa čak od nekih vrsta karcinoma, tako kažu stručnjaci i liječnici. A pomaže u liječenju ADHD-a, akni, astma, artritisa, ciste na jajnicima, glavobolje, hemeroida, hipotireoze, viška kilograma. Znači, jod je jako, jako bitan. Japanci uzimaju u prosjeku hranom 13 mg joda na dan, a u EU je propisano... Zato dugo žive, zdravi. Inteligentni su i najmanje su bolesni. I najmanje imaju malignih oboljenja. Točno tako. I natriaskorbat, znači puferirani vitamin C, nekiseli oblik pH 7,2, pušači, djeca, odrasli, za prehlade, uz željezo. Znači, praktički vitamin C, puferirani nekiseli oblik se apsorbira. Jedna kapsula zamjenjuje 1,5 kg limuna, ali jako je bitno da se zna da 1,5 kg limuna ima toliko i toliko, po 100 grama ima 400 mg, ali se apsorbira samo do 15%. A natriaskorbat se apsorbira oko 75%. Znači u organizam. To je jako, jako bitno. Dobro, ja sam mislio 70, ali dobro. Dobro, 70, 60, ali uvijek je puno više nego što je 15. Da. Znači pušači, osobe starije dobi, alkoholičari, osobe izložene stresom, koji se oporavljaju od operativnih zahvata, koji imaju opekline ili rane. Znači moraju uzimati povećane doze vitamina C, tog nekiselog oblika puferiranog. Dobro. To je to. Nek zovu na 099 310 9900 i 091 2151 271. Neka kažu Rubala Show ili Dr. Rubala i stvar je riješena. Stvar je riješena. Dobro. Hvala lijepo. Štetić, hvala vam puno.